Hello, Tashidele to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. So we are part 9 reading practice Hat Sutra Sherab Nyingbe Do. Okay, let's start. Ja Kigu Ji La ta 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 ra tar ji tar Ka da kya naro kyo ta kö Ka da kya kigu ki sa ki kö ki Pao sa ta 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 na ten pa Pao sha kigu shin na shin da shab du shin du Sha dengbo she sa she rapa rap sherap Ka da kya kigu ki Pa ra na ro la rol ta shab tu parol tu Pa da cha kigu chin na chin pa Sa pa sap ma na ro mo sammo La Sa pa ta pa da cha ta che para par che par Pa da cha Sa ta 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 ringbo te cha te Da ringbo de Pao sha kigu shi na shin Kao sha ringbo shek ka sa shek pa De shin shek pa Ra na ta na ma sa nam Ka ta kya nga kyang nam kyang Ra ja da ja ringbo je sa je Sa shab kyu su je su Ya kigu yi ra nga rang Nga naru ngo yi rang ngo Pao cha naru cho ma chom La da 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 na den Ao da sa de Chom den de Ka da kya kigu ki sa ki Da ringbo de Sa kata kata ke te ke Ji tar ke kiz Tempa Shindu Sherap ki Parul tu Chimpa Sapmo La Chepar Cha Te Deshin Shekpa Nam Kyang Je Su Irang Ngo Chomden De Ki De Ke Cha dengbo che sa che Pao ka ka Sa tsa ta tsa la tsal ka tsal Na sa ne Cha dengbo che Da nga dang Che dang La da 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 na den pa Sha Achung sha Ra Ta wasur ta Ta kigu ti A kigu yi ti Pa shab yu pu Shara ta ti pu Da nga dang Pa da cha nga chang Cha shab yu chu pa chup Sa dengbo sem ma sa sem Tao pa Chang chup sem pa Sa pa ta pa da cha na chin Ra sa re Kao sa kigu sik ka sa sik Chen re zik Tao wang nga wang Pa da cha shab yu chu ka chuk Wang chuk Da nga dang
ทามาสาทำจาตาเจทำเจดางาดังลาดาดาดานาเดนปาอากิวยีเปเดนเปเอาคานารุโคราโครดาดึงบดเดดากาดักเดดักดางาดังลาฮับตักลาดางาดังลาดังเจกาจัลเนเซดังเดมปาชาราตาตีผูดังจังชุบเซมปาเจนเรซิกวังชุกดังทามเจดังเดมเปโครเดดักดังลาดังมากิกุมีดางาดังมีดังลาฮับตักลามายากิกุยีนายินดางาดังลามายินดังทาเรตาทากิกุทีสาราสรทีสรเปาจาสาเจปาอากิกุยีเปทีสรเจเปเอาจากิกุจิกาจิกราตาตาตาดึงบเต้นนาเต้นจิกเต้นยียากิกุยีรังอาสารังตาดึงบเตยีรังเตเปาจานารุจอมมาจอมลาดาดาดานาเดนเอาดาสาเดจอมเดนเดกายดาจากิกุกีสากีเกาซาฉับอยู่สุงงาสาสุงปาลาสุงบาลาเมางานารุงโงนาเงินปาราปรเงินปรเปาซาตาตาตานารุโตตาเตดานารุโตเตโดมีดังลามายินดังทีสรเจเปจิกเตนยีรังเตจอมเดนเดกิสสุงปาลางอมปรเตโดเชรับยุงเบโตจกSo completed Heart Sutra. Jitar Keki Tempa Shindu Sherap Ki Parul Tuชินปาสามลาเจปรจาเตเดชินเชกบานำจังเจสุอีรังโงจมเดนเดกิเตเกเจกาจัลเนเซดังเดมบาชาราตาตีผูดังจังชุบเซมปาเจนเรซิกวังชุกดังทำเจดังเดมเปโครเดดักดังลาดังมีดังลามายินดังทีสรเจเปจิกเตนฮีรังเตจอมเดนเดกีสุงปาลา
ngomper de do sherap nyungbe do jok so completed Heart Sutra. Okay, so we completed Heart Sutra reading practice. So next video will be I will from the beginning to until here I'm going to record next video, and then we will be done reading practice Heart Sutra. So hopefully this will help to practicing helpful for reading practice. But next after this Heart Sutra, so I'm going back to that I left 37 practice of Bodhisattva, which is very good. So we will do continue, because 37 practice of Bodhisattva is very helpful. It will going to be like a reading practice. Also we're going to learn more vocabulary, and also of course there will be a lot of the meaning we're going to learn. So this 37 practice of Bodhisattva will help us to improve more. Not only reading practice, but also we're going to learn the vocabulary, the meaning, so on and so on. So that will be the next. Okay. So you can see a link below this video. Click on link and download PDF file. Enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jalyong. See you later. Bye for now.